Evo, dobrodošli u Iggy Bigsov vlog. Ovo je vlog i to se snima kamerom. I ja sam Tituš. Bog svima, ja sam Igor Jadan i danas učim skejtat. Znači ovo skejtanje, koliko god cool bilo, toliko i teško. Znači osjećam se dosta sigurno da sam vozim ovak okolo na okolo u krug po igralištu, ali trikove nema boga. Vrijem da ću svaki dan dolazi, treba će mi jak malo vremena da se oslobodim na dasci, da se riješim tog straha nekog i onda pićem ko puška. Evo me, došao sam tu do Vrbika. Naravno da je bus kasnio jedno 15 minuta, tako i tak sam došao sat i pol ranije, idem s dečkima na pivo. Ko pravi Alkić, furam prazne boce da mi bude jeftinija piva. Tako da evo dečki, dobit ćemo jeftiniju pivu, ono, bar dvije, aj. Bolje išta nego ništa. Kaj ću ja, mogo bi Tomislava jedno, da. Ipak je crno pivo četvrtak. Luka im je izgledao najmlađe, sad su ga tražili osobno, zato kasni. Kažem, ti si mi izgledao najmlađe pa ste tražili osobno. To noktima otvori, aj. Gledaj ga. Ček sam ovo. Daj strgaj si ruku malo. Ne, ček sam ovo. Opa, iz prve. Iz prve, da. First try. First cut. Ja se ubiti jebati. Znam. Još crnim se zali, ajde. Kapnu To, razlika se zaliješ crnim i svijetlom. Ima. Evo ćemo se dirat s našim krumpirušama. Just the tip. Ja spreman za polazak. Danas je koncert Podočnjaka, tako da vrijeme za kretanje. Di si mi jo? Evo me, idemo. Idemo odmah. Pa da. Di idemo? Idemo na Podočnjake u tvornicu, ali prije tog moramo kupiti sokić za vodku. Evo me u parkiću preko puta tvornice, na zagrijavanju sam. Tu su moje nove prijateljice. Tu je Mija, nju znate. Čekam u Podočnjake, ne želim ući jer apsolutno još niko nije ušao u tvornicu, ali kao imamo nade da će neko doći. Ušli smo u fucking tvornicu na najjače bate. Idemo ostaviti u garderobi stvari. Bog cure! Bog! Daj se predstavite za moj vlog. Lara, drago mi je. Paolo, drago mi I je. kaj vi radite danas? Čuvamo ti jaknu. Može. Može. Gledaj se ovo, daću curama i bakšu. Na nać. Cure, ovo je samo za vlog. Šalim se. Jesam ih zajeba. Ja sam tu naši vloger na kvartu. Bog svima, ja sam Igor Jadan, evo me u tvornici kulture. Došao na koncert Podočnjaka, ima da izgori na naće, skidam se u prvih pola sata. Hvala još jednom organizatorima da su me pustili s kamerom unutra. Ljubim vas, brat. Jel znaš tu pjesmu od Dine Blanta? Ne znam. Ne znaš? Nisam. 33, 36, 1999. Ture, jel vi znate? Tu pjesmu od Dine Blanta. Koju? 33, 36, 1999, 33, 36, 1999. Evo ga, šta radimo? Evo ga, brate Zekijela. You thought? Ja sam Iggy Bigs, 33, 36, 1999. Evo ti pjeca. Sve tu. Pije se, Jameson, idemo Jasona najak. St. Patrick's Day, do kraja, ajde do kraja. Može do kraja. Ajde. Još jedan odmah, a? A nemam para, brate. Evo još fanova. Nać. Gledaj, kako su lijepi djeci. I ove cure, gledaj. Koliko imate godina? 15. Nisu lijepe, ružne su moj. Pucamo po klubu, pogađam žuju i prskam ti na bulju. Od Neretve do Martina na muri ganjaju nas i panduri, kada zapalim od dubina da razum guba, ne treba mi grobu, ja jednu danu ljubim, Mama, just kill the beat, opet ga bacamo ko dinamit, opet ga bacamo sve je legit, opet ga bacam iz zračnih programa. Skej! More! Skej! More!
šiške. Postao sam pepel, još mi nisi dala pičke. Evo ga moj brat, Gala Sandala! Ej! Break chat. Tu je Rukijeva sestra, brate! Vana! Ovo je moja najdraža podcast hosterica na svijetu. Daj reci nešto za moj vlog, molim. Odličan vlog. Evo zvone! Će se palit svijeće, nekima si rupa, meni marijanska brazda. Želim s tobom na dno i nećemo moć nazad. Bićemo u dvorcu od pijeska. Ljudi pitat će se gdje smo mogli nestat. Dal će prestat, dal će prestat, dal će prestat, dal će prestat. 1, 2, 3 pa kažem piće. Samo nemo vrati šiške, jer onda ne može me ništa. Zaustavi me, niš zaustavi, kažem piće. Samo nemo vrati šiške, jer onda ne može me ništa. Zaustavi me, niš zaustavi, kažem. Ljudi živjeli, odlačani su bili brutalno dobri. Ovim zaključujem ovaj segment vloga. Ja kradem malo pive tuđe, jer nemam para za svoje. Tako je. Živjeli! Ja sam kralj svemira. Nekad Philip Plain, ali nemam to. Nekad čokolada, ali slatko na dno. Nekad Coca-Cola, ali ne pijem sok. Današnji dan je brutalan. Na svu sreću ja sam ga cijelog prespao jer sam bio mamuran od jučer. Ali nema veze, sad je vrijeme za novi party. Danas idem s Titušem i ekipom u Vintage. Tako da sad se trebam spremit. Soba mi je u totalnom kaosu, ali nema veze. A spremat ću sutra. Sutra je tak nedelja. Probat ću se danas ne napit toliko ko jučer. Vidjet ćemo da li će mi poći za rukom. U svakom slučaju, siguran sam da će biti brutalno dobro. Jo Igore. Evo sad ćemo se mi ovak spustiti, aj. Mogu samo staviti skate kod tebe u stanu. Pa mislim idemo sam po pive pa se vrati. Aha, može, okej. Hoćemo snimiti. Evo za YouTube. Da. To je sok, treći sok danas. Ovo je moj sen, u glavi vidim svakoga i brojke. Kak je gore mora biti to, gdje se s tobom pričam zvuči kao tvoj problem. Jer je moj sen, ja se sve želim, ali nešto fali. Dobri drake. Čistiv nago! Ovo još mokro! Ko bude pored